Masigi Young President asigi ming Ibrahim Tarore kawi mahak ase Africa Mahadesh ki manung chanba Africa the country mayam ni masigi country Barkina Faso haiba asigi leader ni youngster ni amasung hojik ase Africa gi makhoi gi desh asigi mi tanatana Africa gi desh mayam na mangon the hope to nari bani adukumba mahak ase potential leader amane mahak only 36 years kini amadi the youngest president of the world oibo hairi mahak ase maming sat khre matam sida but only youngest president oiba sitana magi ming chatpagi maram din natte hairi magi leadership quality amadi tabak thoram kaya na mahak Africa Mahadesh ta khwaidagi influence fanglapa atugum leader ama oiri mana fugalak liba kakhalak liba mong asida asum leptana sakhalak labati entire Africa Mahadesh ki oina Middle East ki su oina ayam sort masi influential oi padukum leader ama oini hairi masi yamna maming sakhalak le aduna magi thabak thoram amati mang di ingkhat pagi mong west world ka takhai narakani future haibe so hainari haujik wahang magi karamba quality ki tamaktano magi karamba thabak ki maram nano magi ming ase toina lo narakli se amati Africa da west country singi khongpham the problem lakpa yai hainari se masi Karigino. So history de yang matam da 1896 ta Africa ki country atay gum Barkina Faso asisu France ki control makha laki means colony ni France ki 1960 da independent di phangki adu pu ming independent ni Africa ki atay country gumna France na masibu su indirectly makoi control makha da thamduna lakpani haibadi Barkina Faso gi phamnai ba president oipa prime minister oipa asi loina Paris ki side tegi control toraga Paris ki side tegi makoi ni yaba mi hapa khotpa masi makoi control makha da tauba yana ba du gi mong da sindana lakpani hairi masiga loina Barkina Faso gi economy trade relation foreign reserve pun ase France ki control makha da lairame Kwaimaktagi chawpa wafam na kaino haimatam da Barkina Faso harise masi resource yamna leiba country amani masida pajana lau singu to halati yamna sadan pothok thok da badung mafam adupu masida lau singu bi tamakta kuchu kulai tractor factor loina fertilizer pun asum matik chana pi mathau tai adupu France da makoi sen thum je chup khiba na maram waraga makoi masigi provide to ngam da masini kwai dagi chawr se amasung fari Barkina Faso gi mi singa sina kwai dagi deprive oidan lairak pe maram su asini masiga loina forced labor da thamba makoi country gi mi singa se Barkina Faso sida pajana makoi se gold thokpa pham ni sini adubu gold se masidagi raw material gold thokpa se puthokpa Barkina gi mi sing sina gold si puthokpa mine torga matagi puthorakpa adubu masida sungdaba sungbagi thabak asina buloina France da puraga topa aduna khusuman da phanghoba humangman khara phanghoba aduga mahaina France da chadona lakpa asum haina matam kuina dagi lakpani hairi asugi matung ta Karni matung da makoi ki public sing se warak pa narak pa sina masi lai khang biarak to na makoi se France na pamba ni thoma alidara madu maku post ki lau thakre adu ka makoi army ki charm chief ma hapani army ki chief ase hape adu pu maksu capability oite around 8 months mu command rule torami adu ki matung da high ribat leader ase ki mayok ta makoi ki army singna amaka overrule toraga chingthaki bani adugi matung the youngster army major general gumna lairamba Ibrahim Tarore asina mayam di haraka mak ase hojik hari Barkina Faso asiki president ohela Barkina president or matung da France da direct France ka mak launa khrem su France ki masite lairi pam ko army sing man ultimatum pi ki tha ama ani asiki manung da thok ta yaroi haituna France upai leite thokpa taki magi forcing chingthokna puki aduki matung da Ibrahim Tarore hojik direct Putin gani contract tawri se Russia gani west ka darkar leite west ka khare khire amasung ekoi na khangdaba khange haiduna makoi ase hojik Russia ka naksin nakre Russia ga naksin nakai dai Russia gi Putin na su yare yes Barkina Faso gi missing Africa Mahadesh ke country ke asu Russia da tap naksi lagli asumai especially hojik Ibrahim Tarore gi under da Russia gi Putin ge samna duna
hojik makoi country sida ngasai gi sana gi sungpham leitaba amadi purification torpam leitaba aduguma factory ka yamkhatpa hore hairi adugi matungda makoi country di chab thakpasu watli aduga agriculture equipment su leite hojik tapna Ibrahim Tarore sigi leader makha da hojik leiba khotpa amadi country ase chawkhat na yam kan hotnari hairi adubu hectare chawkhalak pa si yama wapot ni 1860 dwai dagi namthadura larpa country ni hojik Russia na hauki bachahida gehu yam sathina makoi ge makte help tauki adugi matungda sen thum su yamna mateng tawselatana hojik ase tapna makoi ase Russia ga naksilaktuna anoba khongchat amata laki hairi France ka se hojik masom dagi khut ham na thorak pagi mong ni amasung thok da ya roisine by force ni thok da gati bera la kani sini ama ka am interesting oi am ngai oi phom na IMF na chaw sen pham ama Barkina Faso gi mi ki makta IMF na pi gi wani adubu Ibrahim Tarore na clear hai dok IMF की कोई दरकार होती सिनी लौदे अदुई पैसा लौदे लौरगा अमुका वेस्ट की कोई कैप्चर मखा द लेबगी महत्व दे कोई मखोई दे कंप्लीट फ्री होइरगा अखोई की अफ्रीका द करी अवार्ड पे अकन मी तनी लोइमक थवक थरम हाइबा ngakतनी लोइना फंसु मी ngakतनी अदुना अखोई की करी अवार्ड पे अदुना मथौ ताते वेस्ट की हेल्प हाइदुना हुजिक से मातन ता युखलगा थवक छि पुने कन होनरक पासी नि इब्राहिम तरोरे से हुजिक यामना नैनबगी मचाक अम ओरे से अफ्रीका महादेश तगी अदुगुम्बा लीडर अमति यंगस्टर अमा थोरक ले हाइदुना हम कन नैनरी से हुजिक रशिया सु वेस्ट तगी खाइदोरक पादुना रशिया ना अफ्रीका महादेश सोम द कंट्री खरगा मखोई का यामना कन्ना नक्सिनबगी वे अमदे साले अदुना हुजिक मसिगी इब्राहिम तरोरे सिदगी तमजनिंगा म्याम लै मदुदी मागसी यंगस्टर नि 36 ईयर नि अदु पृथ्वी द पावर लीडर मोइरिनी अदुगा वेस्ट का चैलेंज तौनरगा फ्रांस कुंबगे चैलेंज तौनरगा फ्रांस की मखोई की फोर्स कॉलोनी कुमना चही क्या दगे लेरकपदो मदु थोखराइन थोखनबा मसिगा लोइना IF ना फान पीबो मदु लौरो लौदबा मसिगा लोइना ना तापना मायोन अमा ओन ना पामदी मखोय से करम कंट्री सिंगा समनरगदी कोई तुंग चौखलक यागनी अदुकी फिबम लोम चखलक हुजिक अनौबा माइवोन अमदनी अदुनी बार्किना कंट्री की बी सिंग मंगोंद यामना वखन चावना थमी हाइरी अदुका लोइना अफ्रीका की कंट्री म्यामना हाइरिबा इब्राहिम तरोरे सिदा वखल याम चावना थमी सिनेमादी समथिंग विल डू इन द फ्यूचर मसी आगाग से मसीमा नेशन सि सेमगत पे दमक्तमा की चावरब रोल फजरब रोल असे पब्लिक की दमक्तमा मखोइना वारक पनंगलकपा मदी करी मरमगी वापनो हाइबसे फजन खंगिबा अदुना मरम ओरगा हुजिक मार्क्स चर्चा की याम चावरब मसाग मोय हाइने हौजिक इब्राहिम तरोरे की अंडर द लीडिंग मखादा कंट्री कया दगी असुम मतेंग अमा लौरतुना मखोई एग्रीकल्चर असे चौखटनबगी तमक्ता मेचिनरी अमा से यामदा पुसिनदना याम कन होतनरी हाइन तारी राशियान से मतेंग पांगी अदुगा माकी असिगुम्बा लीडरशिप क्वालिटी असिगी तमक्ता घना दगसु रशिया दगसु अमते अफ्रीका की चौचौरब कंट्री द माबु चाउना ओनर ग लोयना इज्जत ग लोयना वेलकम तोबा अमा से तौरी अदुगा कंट्री असिगी कोई NGO सिंग अमा सिंग मार्क लोयना पाजना थबक से सुगलक हुजिक मखोई की कंट्री से चौखटपगी साइड लाकले हाइन तारी